Ebyongo biziza kumbali omusaadha Kawubanya Moses omusomesa ku isomero lya Kayembe Primary School mu Goloza lya Namwenda mu district ye Kamuli mukazi we Susan Namuganza gwe yasala ku ebitundu bye by'ekyama ali kwetaaga buyambi. Kawubanya Moses yageze jobu ku 80 nga mutaka wa Nabirumba ali mu Busano zone akoba nti abasawo abali kwetaaga obukaire 10 okumuwa obusaadha obukolerere oba obugese. Ono omukazi we yamusala ku ebitundu by'ekyama nga 10 mwezi gw'omukago mwaka guno era okuva n'olwo abantu batandika kubatuuka n'okumweta omusaadha ow'ekitundu era nga buli gaabita bamuyeyereza nti musaadha wa kitundu. Omusaadha ono ino era enaku yalimu nti n'olundi yali awo gaabaga ekikunsi ky'abakazi abajja bamusalaku oba bamwetoloola batandika okumusonsonia nga batuuka n'okweyambulaku ebisambi nga bali kumulaga kye bamulaga yaba nga bambi ng'azira kyakukola olw'ensonga nti yafuuka musota mufu nga tiguluma ng'ayibali nga abali kumusonsonia nga bamukola nti yafuuka musaadha wa kitundu omubona kuwuba bwa mpale. Okusima obuyambi obwo bwemwakola nsobola okwira engulu waire nga tiri mumativu neibanga lyebaaga omutemu otino yeri emyaka 15 saawa eno ndi kuyayana funa obwidandabyo obundi kwabankuba okwirayo nga kyetaaga obukaire 10 ng'ate wendogerera n'omwene ndi kuno obukaire 2 kyabanga munene ino okiganga ng'omuntu programu y'emulago yene yeekoba nti nga banakosa government program bali kumenti kunongosa 2027 ogwokuna singa baba bakikoze ku government aye mandikirizo okikola ku private ni bankolera ku Zambia kimala obukairo obwo 10 so nokukuba omulanga eri abawuliza ba NBS basobola okwemerera ninze mu mpanirire ekinabaawo kyona ndakwongereza ku ekyo mwene kindi nakyo sobola okwidandabya mukuza abaana abo omukazi beyandekera abaana 5. Kawubanyi Moses abaire kwano kunabba safama era yatukobera ebisingawo yatukobera embeera gyali kubitamu yatukobera nga bwe yajja mu irwaliro lya Mulago ale Kampala bamala okumutereza oba okumulongoosa aye bamukoba nti bw'abanga ali kwenda okufuuka aba omusaadha alina kuba nga alinda enteekateeka ya gavumenti ey'omwaka 2027 era bamukoba nti aye bw'aba ali kwenda obusaadha buno obugeese buno oba obujingirire alina kuba nga ajja mu irwaliro ery'ensambya eyo bwe yatuukayo bamukoba obukaire 10 bwedu saawa eno daazira alinabwo bwa bukaire 2 bulambirira. Ye mukazi we Namuganza Susan eyamutuusa ku buzibu buno bwalimu kooti yenge kulembera omulamuzi Aisha Nabukeera yamusalira ekibonerezo kya myaka 15 ng'ali mu nkobera abali ekeeyo. Kawubanya Moses ayinonwere lwaki yandyense obusaadha buno obugeese. Wabampa amagezi nti luvannyuma lw'emyezi 3 akasike kateekwa otwolebwako twatonda obutondo obundi mw'onaasobola okufuyikisanga. Kasike kaluma mu biseera eby'ofuyisa ayi lwakuba oba ozira kyakola n'eba endagirira y'omusawo gy'olime nti ogiirako. Kyenva negayirira bawuliriza ba NBS mwemerere ninze ndasobola okukuza abaana singa embeera yange omubiri guno kungulu guboneka nga gulimu amaanyi obuzibu buli bwa mu kitundu kirala nti bwe kiba kitereezeibwa nsobola okwirayo n'akola emirimu nga bwe ndi musomesa nsobola okwirayo mu kibiina n'ayemerera n'asomesa n'abaana kyova nkubira omulanga ekitongole eky'ebyendigiriza eky'ekamuli n'okutwalira yala mu Uganda yona Ministry of Education basobola okwemerera ninze nga abakozi b'ebitongole ebindi bwe balwala bakama babe bavayo bayemerera nabo so zena kyova nkuba nti bakama bange kyova nkuba omulanga eri education office bamwankuba muti wentuuka okwirayo ku plastic surgery mbakoberanga ku tusoboire kubita kinomu kubakobera DO inspector ne kawo n'okubita ku maloboozi ga NBS sobola batuusaku okuyidusa otinooko lwaki nvireyo nkole kino mfuni okusomoozebwa mu kyalo eyo muzungu kiyandyese stigma ofuna okwetya kubanga n'abaali mikwano gyo bakwesamba bakuwaya ku kale emboozi etagemagana kyenva ngumye nze nkole kino. Kale buli alina obuyambi tusobola okuba nga tuyiruukirira muganda waife oyo omukulu Kawubanya Moses olw'ensonga nti ekyamutuukaku ezira yali akisuubira kumutuukaku nimwe ne yali takisuubira. Kale tusobola okuba nga tumwiruukirira tomanya nti wakiri asobola okubaako n'engeri gy'asobola okuba nga awaamu okwetya kule n'embeera yali kubisibwamu ey'okumunooma oba okuba nga bamuderegereza. Tusaba alina obuyambi yena abeeku n'engeri gy'asobola okuba nga ayiruukirira omwami oyo.